Današnji plivački maraton na Srebrnom jezeru bio je divan sportski događaj. To je bilo ujedno prvenstvo Plivačkog saveza centralne Srbije. Bilo je dosta takmičara, od najmanjih, najmlađih, pa do onih starijih kao što sam ja. Ja sam lično plivao 1 kilometar, što mi je bilo pravo zadovoljstvo, mada sam teže plivao, to je sporo, pošto ne treniram u toku godine. Ali mi je drago što su oni mlađi, pogotovo oni najmlađi, bili ispred mene, što znači budućnost plivanja je obezbeđena. U svakom slučaju, organizacija od strane plivačkog kluba Trim Swim je uspela. Bio je zadivljujući broj takmičara, vremenske prilike bile su dobre, prijatni uslovi za dobro plivanje, voda 25 stepeni. Bilo je nešto malo vetra sa talasićima, ali to nije bila prepreka za uspešno plivanje. Sve u svemu mislim da je događaj današnji na ovom plivačkom maratonu bio prijatan i ugodan za sve takmičare. Mislim da je to budućnost plivanja, a u organizaciji Plivačkog saveza centralne Srbije u perspektivi dobar.